Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibu-ibu muslimat NU dan juga seluruh jamaah, wabil khusus para panitia dan pengurus Masjid Anugerah. Alhamdulillah, ia kesempatannya situngena yang paling dekat ada pergantian tahun. Jadi paling tidak kita walaupun tadinya tahun baru Islam, tapi tahun baru Masehi. Jadi wasangi situnganna yang paling pokok yaitu kilalana atau tungangi introspeksi diri. Ya komakadaki muhasabah. Ya istilahnya muhasabah atau introspeksi diri. Ya kipak bicara ikapesa ielewe atau makada iranna-rannai atau tungangi. Iya, jadi situnganna iya ko angka tau toli ranna-ranna iya tu tunganna ranna-ranna kehidupanna insyaallah iya tu tawe madari makanja pakalinonna nasabak najagai alena. Jadi komegan nawanawai alena. Tapi angka mematohat desa na nabita maka daya ko angka umma ko nasang alena tau matappa na denis sang yonron na kumati tau macilaka yata. Jadi iya tu idi wat dingiris sang onrong ko tomate ya na tau matappa mo wat disanis sang yonron na maka da suruga garononroy atau neraka. Maka dapat bicarana nawanawai ni gare mapamula ki kalolo latuk mata ke game gado sai pigau na ya decing mako miro na idi jamai dia namun kita lupai nah to dalam sehari-hari mana tinggarak lalan nasi ulang maga kehidupan tak ya benar roh irana-rana maka dai ya nami kamu pi masalah ijama na ya decing kangang kadalelena nigi tau mega decing na ya jana ya na tu tau salama. Tapi di tau mega jana na ya decin na tau macilaka na ya ti makre guru ta kalisiden reng almarhum ya kusiratu dece munasera pulo nasera jamu salama mo po pasi salaci di moy ya biana rekomega masalah siratu ijana nasera mi pulo nasera decin na sabara no ya na tu ampai ko ke sorimon rite na mo anu cek de pekui carana na wat dinalah nasaba magai pengadilan di akhirat begitu. Angkamu isukuru kangi di umat na nabita na sabak matandre nilai na kodece yakibwa ya kotomakibwa dece cidi 10 nilai yang ipong Allah Ta'ala iya kodosa cidi yakibwa cidi tomi nilai makiro yana riasa pamase jadi itu ampai pong Allah Ta'ala lengi pamase. Nah ya kotome salama kak dua lala to onak maka dia kumatana ijae nama ringat decenge peko carain atau salama dua kemungkinan ya kotanya jae mu kurangi decenge mu tambai enggak maka miro kepada kotomatim batok kiri kanan ya kumatana sebelah kanan ya kotomelok idi mani komeki patanaki sebelah kiri ilak gagi ya sebelah kanan atau ya sebelah kiri itambai. Ayan tu ampe oko agama dua angka ya satoba dengan istighfar supaya kurangi jae angka tu ya beramal baik. Ayan tu ampe makada
wa atbi sayyatal hasanah tamhuha wa halikin nasa bihulukin hasanin tutui pangkau kemajae nasiboy pangkau kemadeceng tongkoi ya kong kagaga ya tongko katata tu lima raja pa tongko ina ya tongko pak dia na tatutu ko dia na maraja betongan na ya nang katau pura makibua anu masalah cik di dosa tapi kau usahakan ginagana 2 DC takibua kamakiro ina tu ampai tau pandritata selalu menginginkan kita menjadi baik nairu ya sang ngedeceng aja tabatasi maka ada mas sempaja patay na yasang deceng masidak ka patay na payasa deceng de yero pesang ipapidece maka ega namu yilaw do nga mitawe ya natunang ka mapak guro nga ngitaw pandrite maka da ya ko bunga moto ko talu tau bunga mite ilaw do nga manang bunga isalay boleh nang kataw ye wasidu pamalala ilaw do nga ngi mudah kasih nang kadale na nawat di masapeda gitu ang kataw ita balu mudah po kasih tas lempo yang idale na mamagi-magi na tarala balu-balu na ang kataw isa joka po tapalampiru muruk na tapadisingan talu tau bunga ita ilaw dongang yero magay sitongan na rewolok pidi yero nasaba ang ko iya metoro agamata makanjan nasaba makadanigi-nigi milaw dongang sila surasalan na nayero pa dongang ero ni lawero denis sangero tayo dongang malaika mangilok ko po Allah Taala jadi malaika malapor ko po milaw maka talituy po pada ni lawang ero sila surat na ya gitu ampay makanjala da to ko ilaw dongang itaw yan to nakada gurute nang kataw milaw do sogi na de na me sogi balibola mo milaw do nga sogi malaika pamilaw do nga kuiko itu iya jadi maka ta bandrita yan mo ilaw do na de na mero bararte kalaway ko pa do nga mo tawe na milaw do nga puangi pamatu malekuy ko malaika pamilaw do nga ko yo puidi madari besamo tilaw do nga balibola ta sogi kade po tapasogi balibola ko iya mi may ka makukuha na senjo balibola itu jadi itu penting ya. Jadi saling mendoakan. Jadi, itu salangnya ka makit itu ampai di salangnya ko to siruntu tapaya mematotu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iro ya metotu ko to siruntu tapat tumabere salang assalamualaikum. Magdo kada assalamualaikum. Assalamualaikum. Kada ki pong talingi assalamualaikum warahmatullahi tamasimi pong wabarakatuh tapak barakah kang ipong atutungan. Jadi itu ampai ko to sidup patay bere salang. Tapi makukuha kita lele mani mamota mabola nanti dito na bersala lele bersala na makanya assalamualaikum jadi kadang-kala itu dirubah kemudian ini kan muhasabah usahakan ngegare Pak Bu iya je tu makanja kotomelo matinro iya kotomelo matinro kode nagaga puramana ni baca Pak dongan sebelumnya matinro Pak megay ka tu Pak dongan kotomelo matinro ko parenta itu mapamulay mak jenne jolo puraki mak jenne ibaca ni bismika Allahumma ahya wa bismika amut pura yero ibaca ni suratul Fatihah akapa kulallahu akatallu napa kulong subrat bil falak akatallu na kulong subrat bin nas akatallu napa alif lam mim kahumul muflihun napa ayat kursi napa 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah napa tangana tahayya ilatu capana napa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah kapitu napa alhaqumut takasur kacicak napa la ilaha illallah kasiratu napa subhanallah kata 20 talu alhamdulillah kata 20 talu Allahu akbar kata 20 pak magay iya makanya nasaba onrongi kotomelo matinro okoni tulatihan nga matenga nasaba makadami matina bitta annaumu akul maut iya tutinroy masilasurang isibawa amatenga jadi yanang katutaw melo matinro iya na tu onrog tu kotomelo matinro ina okoni tu ya guru ito nga yasange amatenga ina tu ampai ang kalalo tutaw pandrita makada aguri amatenga pak iya tu taw matinro itu mako tu cuma ini ya matinro
Iya nang katau matinro mangkang ulurijang nasai matinro tomate di. Gitu. Itu jadi padahal sebenarnya iya tu tinroy makan jala dan apa iya tu tinroy tu angkat tu tinro makia palang. Jadi sia kita tamatinro lai hitungi masa paja sunnah. Ke gayaro nareko angkat tau makadame ka matinro masija supaya moto ka matu masam pajam pendi. Jadi siaga eta tak matinro seko tireke masam paja sunnah. Itu tinro makia pala jadi maka da meka matinro masih jak bije tate si di matu tate dua moto nama tahaju tinro na tau makia itu Pak dihitung sholat sunat ina ro tinro makia pala nasabak tidur untuk ibadah iya niko maka da tinro masih jak supaya moto manonto Pak golok matu salah ya dena pader itu si salah iya mi na melo moto iya na tu ampai namo iya tu kora malangi namo tinro na tau itu kora malangi aja tak kada waktu mapuasa na namo ramalangi itu makia palato na sabab makada moto masih matinro masih ja supaya matu moto mandre subuh jadi iya na tu tinro na tau makia itu terhitung masam paja sunnah jadi aku patajangi matinro irekengi masam paja sunnah patajang kemudian yang kedua tinro yang makia palangi tinro na tau mengistirahatkan diri dari ibadah untuk ibadah kegayasam pure masam paja tahajud nama tetek dua ni na selesai mas tahajud atau tetek telu nah misalnya setengah na lima na tama subuh maka da mejo matinro istirahat mata koki sa di masam pajang matinro istirahat untuk masam paja subuh ireketo sam paja sunnah ya tu itu tidur ibadah jaja tak kada ya tau matinroy de gaga de iya tu tau matinroy wat dia tu makia pala napa ni de tu gaga dosa na te ko matinroy engka ga tau matinroy dosa de gaga dia ga tau matinroy mak belle nalenya tapi aku masam pajang ite di madosa maka dapat kuyasa malampe bacana imang na tu 5 seming betul na roko no apa cau ni tetau termasuk itu jadi itu ampai tau matinro ini tu tau deka dosa na iya na de na tinro tewat di mapuasa tewat di sama dosa toli ka jili-jili sini na ada na nonton gimana na itamana makiro jadi itu ampai tinro angka tu tinro makia palak iya na ronna apa iya ko to melo mak deking ais na megay gaji umur tak dengo ko tinro sik jangi matinro ko tate aserawan ni tatinro na tate apa pitoto na ruah tu jangi tare ke nigare arwa ki ja matinro sotopa tate si di matinro si setengah na pili manoto yan ang kataw mako tu Pak tate serawan ni natinro te pa pi setengah 5 manoto matinro ti ko tangas soilat tu areweng ya kon na pulo na taw ngumuru na 20 mi arwa taw tu megangi tinro na nanya tu na iya itare ke nigare jadi yana tu ampe makaraka dena siaga nareko sampajat tami tarannuangang dena siaga palanna akan sana dena siaga tana wattu ipake makasibir dena siaga pada na masa paja mangaribi ki natalima mi manne itu manne dena siaga wattu ipake sampaja namanya itu manne ke sampaja maka dia diperingatkan masa paja ningerang tandana barasingan ite nasalani ro barasingan dikatawa ko tanya sampaja ro ini nulis sukue ini makamiro jadi iya kotannya pak kasih bilang bantu kiman rasa ki iya na tu nak kada nabita dega ga tau tama suruga na saba amalana na de meto baja ganna na napai do cile ipasire ke siba mata matu siba mala capuni itu jadi iya na tu ampai maka da usahakan inang ka pak kasih beta mananungang namo otomatis tamato pahalana kaya gananya ro termasuk ilmu yang dimanfaatkan pasidakata maka itu ya itu pasidakai madu pedupang angka pasidak ke cinampak mi kegasan pasidak ke cinampak ya ko andre patapulu mesona jadi pagalung pak dara ko meloki salama aseta apa andre ni patapulu nama ko itu tomototal tolo melo ino galunge mapamula mabaca pengi na pandri puima nasaway makupuima pandre pak jaji donna itu melo si matu matanang mak baca sih naya bine we dengan nak siulam itu pura si matu ya tu mak baca sih mandre se baru mak baca sih mesino galunge mak baca sih si tongan na ya tu patolak balami pasidak kami nolimi imange mak baca na dongin na panandre andre na pak mancaji pak dongengi mancaji salama iti tegere mak galung de na me garacu na pake na dupa sena yo po makoko atawe hais angka mana ni rupa na racungin ade jina me jaji. Pak namo to kasi sede to na nilaw do
Ya satu kasih sini lodo maka dah kung kanya sebe nasa magi-magi kasi nasa lama ase natin nawat ito loma daros nang katilulungan ya makoko atau kasih ko lalu nasa nyanyamar to sugi apa makana ni nyanyamar to sugi tat dengi pak dongang ni. Nah, itu saling mendoakan. Itu ampai pitu tau kasiasi milau dongang ni nakala patapulo tau panrita tu. Kaji sapa ki ko kampung he. Kung katau de ganakna. Tani purana mabay ni malakay na de ganakna. Tasuro sapa tau kasiasi pitu ko kampung na sidakay ko jumai. Napatasuro milau dongang ni. Apa pitu tau kasiasi milau do ko jumai tu nakala ko patapulo tau panrita milau dong. Yero tasidakay. Tapi talawi bolana ceneki sampai kado yanu tanya tahu madareke ya Pak Makatoje itu tahu madareke ni kasih gagagan liwat dareke na itu maka ballo bolana tu limelo elek bantuang indok dareke ni asannya tu penat din nami de nami ganna kami tahu makotu Pak cacapu kolino itu tahu makai dareke cacapu de meto iya jadi usahakan aja tak dareke Pak iya ko mak dareke iya ko meki mak dareke ko kipo ngalata ala mak dalari marani yang tu ampai kong ka masalata ala ki wajen ne tasuju masampaja ya te mak ko kong ka masalano ko mi Facebook na taro apa tama tapanoki ko statusnya aga nasa aku menyesal wah argi makada hatiku pecah wah napa natari gambar lope-lope repak angka na tahu mak puji mak ganggu nasa sabar sai wah iya tapi dia tahu aku ibu-ibu muslimah na pasetakan deh iya banyaklah beribadah kepada Allah itu penting kemudian mesti to angka ibadah Pak Bu tapan nenungang termasuk yang nak salawat itu salawati bil kulub tak baca-baca ya roh masari-sering tak baca aja mau tak ada makanya tu bali bola tak wae malasannya bali bola aku boleh pengajian itu kan beti sarapa asalawaki magi ia tu salawati bil kulub Pak Burah ia ko angkat tahu tu 5 kali lihat papenat dina madari bak berak barona cede-cede tasela-selang kata mako tu madari mak berak barona dia namanya matinro abu mimonina gage tasela si ia tu tak pakai ia tu tak baca-baca tibil kulub ia tu Pak Burah ia tu untuk watakalewe kan wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari yalengi cahayo kilalanna atinna jadi itu maka jalan dah itu salawati bil qulub betul kan nak Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya, tak baca-baca salawati bil qulub Pak Burah ya tu. Ya kong ka anak ta masam-masam ya na lo ta baca ta sapu-sapu luna Pak Burah itu. Aja nih pala bawa maka dia yang dipakai ke tolong majelis taklim Allahumma sholli ya kok gimana dia pakai justru yang mimpai Pak Guru kina sabab Pak Burah makiro pada ilo na tu ini ustaz se pada ilo na doktoro enalemi kadang ka Pak Burah he resep nama ko ye latu bolana de nandre de na sautu ya makiro jadi aja tala bawang ngero tabacai ya ko masam-masam mangi tabaca ni ya ko jumai na tako masam-masam mangi baca kapito ko we na patawarung na patinung ang katoto to biasa bawe loko sa de na mimbara ko jumai ngatuti wairinu nataro ko sa de na mimbara na mode tabawai ya banaro ko jumai na katok batako masige tabaca niero talay Pak Burah nanya itu na pake to padre terior akapito na baca salawati bil qulub yan ang kataw nasawe la sala sama kaliliang maka dia istirahat la sa silele maka dia ogi na lele samo-samo na sangi yan na rota pake itu salawati bil qulub itanya salawat sembarangnya tu taunakan nastaro laiburai oko nabita salawati bil qulub itu jadi Pak Burah lada tu ikong katau mangilu-ngilu tu maga madari madarem-rem mangane ta baca-baca ya ruta sapu ilawi barakana nan ci Pak Burah itu di bil qulub itu aja nih baca bawa mau di ya alami majelis tadi Allahumma sholli dia nang kena baca ko leti bolana itu jadi tidak itu obat itu ya Bu
Iya kau matakot-takot kak sading. Kau matakot-takot nak maka deh, makura-kura istirahat nak. Ya begitu pakai. Makanya itu setiap muka di macarama biasa pakai dua tuh. Itu kadang itu doa. Magai nasabah itu untuk fisik kekuatan. Nasabah mapamulai atie fisik na mulai mana gitu. Iya makura tuh salawat si batu-batu mana kecuali itu dalam mana tuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha atie lasana atie Pak Murid nang kata toli masusa papenadina komade ceng ita we lasati itu tak baca ni Pak Mega toje itu tahu ma postingi makanan teh lawi warung teh manre na foto ko HP na pada pendek apa makan bil ya tiacang melu sia tiacang ma pendek andre ternyata we melu yacang alina malah sati jadi iya baca itu Pak Murid itu